Preparauya el National Association of Electric Consumers for Reforms o NASECOR planta kaso administratibo y kriminal con mga opisyales del Zamboanga City Electric Cooperative o SAMCELCO para este venidero mes de mayo, después lang el día del eleksyon. Este el final palabra del National President del NASECOR, Pete Ilagan, na programa del Dateline Teleradio ayer tarde. Asigun pa kunili, este por causa con el mga yadiskubre sila anomalía que hindi te explica el lideres del board del SAMCELCO hasta este mga tiempo. Mas maganda sana kung iba't ibang mga sektor ang sasali. Kaya ang inimbita natin for the roundtable discussion this morning, yung mga iba't ibang sektor from the academe, from the lawyers group, from the certified public accountants, from the engineers, from the cooperatives, from the banking sector, at marami pang iba. So kanina nagkaisa na bigyan pa rin ng pagkakataon yung mga ibang sektor na makasali, kaya nagkaroon tayo ng deadline na May 21. Aumento pa, ya descubrí asigun el NASECOR que mas ya subía el debe del SAMCELCO desde 1.2 bilyon, ahora ya alcance este na 1.7 bilyon que hindi asigun makakre si onde taginda el sendel kooperatiba. From 1.2 to 1.7 billion, kaya yan din po ang ating i-verify ngayon. Susulatan po natin ngayon ang SAMCELCO upang ma-verify natin kung how valid is this report that we have received. Tabus ka también justification el NASECOR, si porque tiene total de 221 milyon unauthorized cooperative fund utilization, kaya gasta el mga opisyales del board que no hay habla si para onde el gastos. Yari itila si Ilagan, no hay mas otro solusyon para salva pa con el taagrava problema del blackout y korupsyon na opisina del SAMCELCO, sino el implementa con el IMC o Investment Management Contract, que el un investor el man-take over con el cooperativa para kurta todo klase illegal. Hasta el asunto del averaging na bill, del cuantos mga establecimiento envuelto, posible asigun el puede revela y posible enfrenta también caso que parte del system's loss que ahora bien grande kumpara na allowable de 13%. Albert Luna, Dateline Zamboanga.